İyi günler, iyi akşamlar. Podcast Time'e hoş geldin. سلام، من روژانم. به یک قسمت دیگه از پادکست با روژان خیلی خوش اومدی. امروز قراره با هم دیگه جلسه 4 پادکست رو داشته باشیم. همونجوری که جلسات قبل بهتون گفتم، برای اینکه بخواین خودتون رو ارزیابی بکنین، امتحان بکنین، میتونین بعد از اینکه پادکست رو گوش دادید، تمام مطالبش رو متوجه شدید و گوش دادید، 2 بار تکرار کردین، میتونین از طریق کانال تلگرام تمام مطالبی که داخل پادکست گفته شده رو به صورت فایل و فایل صوتیش رو داشته باشید و خودتون رو امتحان بکنید. اگر که جلسات قبل رو ندیدی، پلیلیست پادکست رو برات میذارم. حتما جلسات قبل رو نگاه بکن، همه رو گوش بده، بعدش بیا این جلسه رو شروع بکن. بریم şuruع کنیم. Sevgili günlük. Bugün 29 Mart Cumartesi. Sabah erken uyandım. Kahvaltıdan sonra annemle alışverişe gittik. Önce giyim mağazasına girdik. Ben 250 liraya bir kazak, 200 liraya bir gömlek aldım. Giyim mağazasından çıktık. Kuyumcuya girdik. Annem altın yüzük almak istedi ama altın yüzükler çok pahalıydı. Annem de 5000 liraya taksitle gümüş yüzük aldı. Akşam yemeğinden önce kazağımı ve gömleğimi babama gösterdim. Babam kazağımı çok beğendi. Yemekten sonra saat 21:30'a kadar sohbet ettik. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Bir daha tekrarlıyorum. Sevgili günlük. Bugün 29 Mart Cumartesi. Sabah erken uyandım. Kahvaltıdan sonra annemle alışverişe gittik. Önce giyim mağazasına girdik. Ben 250 liraya bir kazak, 200 liraya bir gömlek aldım. Giyim mağazasından çıktık. Kuyumcuya girdik. Annem altın yüzük almak istedi ama altın yüzükler çok pahalıydı. Annem de 5000 liraya taksitle gümüş yüzük aldı. Akşam yemeğinden önce kazağımı ve gömleğimi babama gösterdim. Babam kazağımı çok beğendi. Yemekten sonra saat 21:30'a kadar sohbet ettik. Bugünlük bu kadar. yarın görüşürüz. خب اینم از این قسمتمون. امیدوارم که تمام مطالب رو خیلی خوب گوش داده باشید، متوجه شده باشید. همونجوری که بهتون گفتم میتونید وارد چنل تلگرام بشین، لینکش رو براتون میذارم. حتما وارد چنل بشین. اگر که جوین نیستین حتما جوین باشین و از موسیقی هایی که میذارم لذت ببرید. همچنین فایل های پادکست هایی که براتون میذارم رو میتونید داشته باشید، اونجا دانلود بکنید و همه رو یه جا داشته باشین، خودتون رو امتحان کنید. اگر که هنوز منو سابسکرایب نداری حتما منو سابسکرایب بکن، زنگوله هم روشن بکن که هر وقت هر ویدیو جدیدی که گذاشتم اولین نفر خودتون رو ببینی و از دستش ندی. اگر که خواستی کلمات و اصطلاحات رو به صورت روزمره و کاربردی کار بکنی و همچنین در مورد شرایط کلاس‌های آنلاین و خصوصی و همچنین پکیج خواستی با من در ارتباط باشی، میتونی از طریق اینستاگرام منو فالو داشته باشی و همچنین همونجوری که بهتون گفتم میتونین توی چنل تلگرامم جوین باشین و از موسیقیایی که میذارم لذت ببرید. تا جلسه بعدی görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.